lako se može dogoditi da dođe do zloupotrebe umjetne inteligencije, dakle da mladi ljudi više ne pišu svoje seminare nego to radi umjetna inteligencija, što mislim da je jako krivo. Pokušat ću objasniti zašto. Glavni razlog je bio u stvari da je pisanje kao i sve drugo na neki način iskustvo. Ako puno pišete, onda naravno pišete puno lakše. Ako to neko radi drugi umjesto vas, onda nikad nećete naučiti pisati i prepisivanje ispita ili slično kao što je umjetna inteligencija nije dobro, jer na taj način ne razvijate svoje sposobnosti, znanje i stručnost. Pa mislim da se definitivno ne bi trebalo zabranjivati, nego bi se više trebalo poticati da to koristimo kao nekakvu osnovu za daljnja istraživanja i da nam se to pretvori u nekakav alat, da ja ne trebam trošiti puno vremena, nego da koristim za, ne znam, rješavanje zadataka ili podsjećanje nekakvih principa koje možda ne koristim često. Ako govorimo konkretno o obrazovanju, ako ne znamo koji nam je problem, onda nam umjetna inteligencija ne može riješiti taj problem. Mi smo sad u situaciji, ne samo što se tiče obrazovanja, nego i generalno oko digitalnih tehnologija, u situaciji da imamo rješenje ili mislimo da imamo rješenje, a ne znamo koji je problem. Tako da ako ne definiramo problem, umjetna inteligencija nam neće pomoći da riješimo taj problem. Dakle, to vrijedi i za obrazovanje, vrijedi za znanost, vrijedi za poslovanje, javnu administraciju i tako dalje. Prije nego što krenemo išta regulirati, potrebno je vršiti edukacije o tome, jer ako vršimo edukacije, putem tih istih edukacija korisnici mogu steći znanje kako pravilno koristiti, onda nakon toga se može pričati o regulaciji. Pa trebalo bi ga regulirati na način da tipa kod zadaća, da se svakako može koristiti, da studenti imaju pravo da im pomogne, ali kad dođe do ispita i do nečeg šta ipak sam učenik treba znati, onda se to treba regulirati. Pa dakle, ja ne bih rekla da bi se nju trebalo totalno zabraniti i izbaciti iz obrazovnog programa, upravo zbog onog što smo čuli o kalkulatorima, odnosno da su se oni prije su bili zabranjeni, sada se koriste. Odnosno, mislim kako bi umjetna inteligencija mogla olakšati neke stvari u obrazovanju i dakle, dovesti do nekog bržeg dolaženja do cilja u vidu toga da jednostavno lakše dolazimo do novih znanja i spoznaja, te tako štedimo vrijeme i onda se možemo u stvari fokusirati na ono što je nama zanimljivije. Svakako slijepo korištenje i prepisivanje nije dobro, jer zapravo idemo u školu, obrazujemo se ne samo da bi naučili neke podatke, nego da bi naučili kritički razmišljati i temeljem raspoloživih podataka donositi neke odluke, bilo za svoj privatni život, bilo za svoje radno okruženje. Tako da ako se ne koristi mozak tijekom školovanja, onda se neće moći ni kasnije. Mislim da je potpuno pogrešno pitati profesore koji su u mojoj dobi, možda čak stariji od mene, tu bi trebalo pitati učenike i studente. Što oni očekuju od umjetne inteligencije kao alata, koliko oni mogu pratiti razvoj tih alata od jednostavnijih ili složenijih programa, koliko će im ti alati koristiti u njihovim zanimanjima sutra i koliko je korist, koliko je benefit, koliko mogu skraćivati proces učenja.